Panitianya maju ya. Panitiane pasar ngunut kabeh. Tuku tahu Panitiane toh. pasar ngunut. Ya. Tuku tahu kabeh. Manut. Sik. Panitiane rada nengah aja ning pinggiran. Panitianya Mas Andi. maju, panitia maju ya. Mas Andi pokoknya style mau kok busak loh ya. Ustaz dangdut bareng tangga gajah. Iya. Mas. Pasar ngunut. Selopro. Mbak Eka. Iya Mas Agung. Sone enak banget ini. Ya Mas. Masa penak. Selopro ki. Alamatnya pundi niki Mas? Oh seragi sini. Oh Seragi sini. Luar biasa. Josjis. Iso justice ngono ya Mas. Ya. Iso ses ngono ya Mas. Gampang ya. Nice. Ses. Nah, terima kasih Selopro Audio Seragi punya. Apa? Mbak Eka sudah siap? Iya. Pasar ngunut? Insya Allah. Salu ala Nabi Muhammad. Seni Ale. Haha. Persiapan belum? Persiapan. Yo. Tangane yo. Lele. Empe lele. Gila wayahe. Ora MP. Ora hore. Selopro Audio.
Muhammad. Oke. Jan luar biasa gajan nggih. Diatur ya. Ponorogo bagian bahagia. Bagian bahagia karena gajah. Nah, nggih. Iya. Telale. Biasa ya. Telale pemersatu bangsa. Bener. Seragi luar biasa.
Pemuda Sragi Sinuman Cakrawala. Terima kasih. Dulur-dulurku di desa Sragi ya. Sukorejo Ponorogo. Luar biasa. Gimana? Ini waktu masih jam 8:30